Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ni siku nyingine tena ametujalia uhai na uzima na afya tele. Kwa hiyo jina lake liweze kutukuzwa. Asante ndugu zangu, niwakaribishe katika kipindi cha neno la Mungu. Kipindi ambacho tunaweza kupeana faraja kwa ajili ya shida ambazo tunazipitia katika dunia hii. Leo Mungu amenijalia kuweza kujifunza pamoja na nyie somo ambalo litagusa kidogo maisha ya watu na kuwafariji. Somo ambalo litawatia moyo wale wanaopitia shida mbalimbali katika maisha yao. Leo tutakuwa na somo ambalo linatoka katika kitabu cha Hesabu. Ukiangalia pale sura 20 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Pale tunapata kisa cha wana wa Israeli wakitoka Misri wakiwa pale jangwani. Tunaona walikosa maji ya kunywa, hakukuwa hata na tone moja, lakini pia hakukuwa na chakula na mbegu yoyote ambayo inaota katika mahali pale. Tunaona Mungu aliweza kumtumia Musa, kumwelekeza Musa na Haruni ili aweze kuwapatia maji wana wa Israeli wapate kunywa na kumaliza kiu chao. Tunaona Mungu akimwelekeza Musa kwamba aende akaupige mwamba kupitia fimbo ambayo alikuwa ameishika mkononi, ili maji yaweze kutoka na watu wote wapate kunywa na kumaliza kiu, kisha waendelee na safari yao kuelekea Kanaani. Tunaona Musa kweli alienda kapiga mwamba, kapiga mara mbili, ukatoa maji mengi na wana wa Israeli wakanywa. Kwa hiyo shida yao ikaishia pale, wakasahau kwamba walikuwa na kiu. Kwa hiyo tunajifunza nini katika somo hili? Kwamba tunapitia mambo mengi mbalimbali ambayo yanatusibu, majaribu mengi, tumekuwa na kiu mbalimbali, shida mbalimbali, magonjwa na tabu kadha wa kadha. Lakini naomba msikilizaji na mtazamaji nikutie moyo, nikutie nguvu pia kwamba yupo Mungu ambaye ni mwamba, yupo Yesu Kristo ambaye ni mwamba wetu, ambaye alikuja kutufia na kufuta dhambi zetu kwa damu yake, lakini pia ni mfariji wetu katika shida mbalimbali ambazo tunazipitia. Asante, naamini msikilizaji na mtazamaji wangu utakuwa umeelewa, na nikutie moyo kwamba mtegemee Mungu, mtegemee Yesu Kristo kwa kila jambo. Na tukimtegemea yeye hakuna linaloshindikana katika yeye, kwa sababu aliweza kumshinda shetani, basi na sisi katika yote ataweza kutushindia. Bwana awabariki. Tuombe kwa ajili ya kufunga. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili. Tunaomba Mungu kaweze kuwatia moyo wenye shida mbalimbali. Mungu, kwa sababu mwanao Yesu Kristo ndiye mwamba wetu. Kila shida ambayo tutaipitia, yeye ni mtatuzi wetu. Kama vile Musa alivyopiga mwamba maji yakatoka na wana wa Israeli wakanywa, vile vile nasi tukimtegemea Yesu Kristo kama mwamba, tukimwita wakati wa shida, atatusaidia. Kambariki kila mmoja, kabariki wote wenye shida, wanafunzi wanaosoma, wakulima, wafanya biashara, wote kwa pamoja kabariki, kuwasaidia katika shughuli zao za maendeleo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru na kuamini. Amen. Bwana awabariki.